Naši dečki. Emisija o hrvatskim braniteljima. Naši dečki. Radio Trsat u suradnji sa UDHD 91. pripremio vam je i posebnu specijalnu emisiju Naši dečki, razgovor s legendarnim vukovarskim braniteljem Ivicu Jurčana, njegovu životnu priču, njegovu ratnu priču, njegovu priču tijekom obrane Vukovara. Pa, takozvana Kosova štafeta smrti je bio jedan proboj od Bogdanovaca, u stvari jedan dio Vukovaraca i Bogdanovčana, gdje je proboj išao prema Nuštru, u stvari prema Vinkovcima. A taj dan, 10.11. kad je silna armada žena i četnika, šta znam, ušla u selo, mi Hosovci pokupili smo se komplet znači pokupili smo i civile, i Zenge, i MUP, znači svi su bili u jednoj grupi sa nama gdje smo krenuli u proboj prema Nuštru, prema Vinkovcima. A selo je već bilo i gorjelo, to je već bilo navečer, koje doba, sad ne mogu točno reći sat, ja mislim negdje oko pola 8 navečer. Neki su još i ostali par dana poslije na selu, ali krenuli smo putem proboja prema Nuštru, pustili smo se na njive ledinu prema Marincima, bio je to Crvenkapa, za njega ste čuli, Tihomir Iveta Piđo, Ramo, od tih Kosovaca, sad nabrajam dečki, da ne volim puno nabrajati, da ne bi koga ispustio, jer svi smo mi se borili i branili na svoj način kako je tko mogao i kako je ko imao priliku da bi nešto pomogao i obranio. Krenuli smo znači svi skupa komplet prema proboju, neki su proboj taj prošli, neki nisu. Ja ću pričati o nama koji nismo, na primjer, imali te sreće da smo izašli čitavi za Vinkovce, za Nuštar. Jel? Krenuli smo u proboj, prešli smo dolje preko stavka jednog koji se ulijeva u rijeku Vuku, preko toga tu je bila kao jedan šumarak, vrbe, topole, ne mogu se točno sad sjetiti, gdje smo uletili na špage od maljuti koje su bile postavljene od strane neprijateljske vojske, gdje su nas odatle faktički i pucali po njama. Jel? Da bi krenuli prema selu Marinci, odvojili se jednim dijelom, išli uz korito Vuke, pa smo znali malo ih napraviti polukrug, krenuli smo baš točno prema Marincima, čak je i pokojni Crvenkapa, on je malo bio i nagluh, pošto je od ispaljivanja granata, kako je pukla mu je zolja kraj uha, pa je ugušio, tako da je krenio je baš prema Marincima, pa faktički bi došao njima u ruke, direkt, jel? Tako da sam potrčao prema njemu, jer nisam smio vikati da nas oni ne čuju, jer njemu je trebalo da se malo jače, glasnije viče, da bi on čuo, nego se moralo doći do njega u tom momentu, uvatiti ga za rukav ili nešto da ga se vrati nazad, da ne bi otišao direkt njima u ruke. Međutim, kad sam došao do njega, kako sam ga povukao za rukav, automatski uperio pušku u mene, jer nije znao o čem se radi. To su bile sekunde, to je inako maglica je bila i kao recimo jedan, kako da vam kažem, full horror film, jel? Nije gusta magla, ali nije ni čisto, a još je bio i mrak usto. Tako da sam ga vratio nazad, nastavili smo dalje koritom rijeke Vuke, Bendon sam htio reći, na koritom rijeke Vuke, nastavili smo dalje u proboj. Međutim, taj proboj za neke od nas nije trajao još dugo. Nedaleko od toga svega smo naletjeli na minsko polje koje je bilo, promoke su bile potezno oskošno nagazne te mine koje su od nas koliko je bilo u grupi 30-ak, nas je puno na tom minskom polju ostalo. Neki su na mjestu ostali mrtvi, neki su preživjeli kao ja, neki su bili da nisu baš ni okrznuti, koji su krenuli dalje u proboj, međutim su transportera neki streljani, neki su opet imali sreću, samo oni su bili ranjeni ili bi završili u logoru. Međutim, tada kad smo na tom minsko polje naletjeli, kad smo stradali, ostali smo nas osmorica koji smo recimo bili teško ranjeni. Bio sam ja, bio je Tihomir Iveta Piđo, Ante Šarić, Ramo Hrbatović, Đuro Kovačević i Zoran, joj sad prezime se ne mogu nekako sjetiti. Antunović možda. Tako je, Zoran Antunović. Tamo gdje smo ostali ležati. Međutim, tu je bio i pokojni Josip Knežević. Josip Knežević je bio pokojni, koji je bio ranjen, vjerovatno je dobio po plućima i šta ja znam. A prije toga ti ljudi koji su ostali, recimo, da nisu bili ranjeni, što su nastavili dalje u proboj, oni su prija moji su bili Đuka Šimić i Kata Šimić, koji su poslije u proboju su streljani, iz tog transportera su ubijeni, koji su nam pomogli previti malo rane i to sve, jer nas nisu mogli povesti sa sobom, jer smo bili svi toliko izranjavani, a oni su i naplašeni bili, tako da nam nisu mogli pomoći, nego su krenuli dalje. Ta, recimo, štafeta Hosa je krenula dalje u proboj da bi došli do Nuštara, bi poslali nama pomoć. Međutim, kažem, i oni su stradali, neki od njih, Goran Petrović Hosovac, koji je prošao u tom proboju, on je i dan danas, u Vinkovcima je, i dan danas je pri vojsci Hrvatskoj, tako da
jednostavno stigao je to na slobodni dio Hrvatske u ono vrijeme što ni sam nije bio vjerovao da je to. Međutim, ti ostali što sam počeo pričati koji su bili nas preveli, oni su krenuli, kažem, dalje, neki su bili sredni. Mi ostali smo na tome minskom polju. Da bi onda u tom danu, tamo negdje, pa oko recimo 10-11 sati, naišla jedna grupa isto koji su išli iz proboja, da bi nas prebacili iz tog minskog polja, recimo koje su mi jedan dio polja, taj minsko polje nije toliko bilo vezano, bilo ga iz dva dijela. Mi smo digli jedan dio kad smo naletili, drugi dio su digli drugi ili već, jel? Ali na taj dio oni su nas prenašali da nas sklonu sa minskog polja u obližnje kukuruze. Međutim, bilo je priče da jednostavno da će ponijeti dvojicu, trojicu od nas, a nas par da će skloniti pa da će nam poslati pomoć. Međutim, Hosovci kao Hosovci uvijek su bili složeni, tako da je bilo ili ćete nas ponijeti sve i pomoć nam ili nećemo ići niko, ostaćemo svi skupa. Da se tako i desilo, da smo ostali svi skupa u tom kukuruznom obližnju gdje su oni nas sklonili, eto baš da nisu na tom minskom polju. Crvenka pa je tamo i poginio na tom minskom polju, Stjepan Katić iz Bogdanovaca je poginio, taj Josip koji je bio ranjen u pluća, od mene je tražio, mene su zvali Čađo po nadimku, Viko je Čađo, kaže daj mi vode, jako sam žedan. Ja sam mu na to odgovorio, rekao Josipe, ne mogu ti dati vode, ja se ne mogu pomjeriti, jer ja nisam uopće znao šta je sa mnom, jel? I on je uporno govorio, Čađo daj mi vode, kaže žedan sam, da sam ja malo možda i agresivno na to njemu rekao nemoj biti, rekao dosadan, rekao idi sam pa se napi. Nije to prošlo možda minut, 2, 3, mi smo čuli da se nešto vuče po zemlji, da je od Jedare se čulo bučkanje, ono gušenje. On je krenio sam, došao je do Vuke, htio popit vode i on je u toj Vuki ostao vjerovatno u poju unutra, utopio se, oni su poslije vikali Josipe, međutim Josip se nikad nije javio. Da bi ja sam u tom momentu na tom minskom polju, oba dvije noge su stradale, lijeva ruka, desna ruka, gelera po tijelu, a bilo je ono izbušeno sa svih strana. Da bi dalje znači nastavio, ljudi ti koji su nas prenijeli to oko 10 navečer, pola 11 u te kukuruze, tako da smo mi tamo bili jedno duže vrijeme u kukuruzima, gdje nam je mali Antunović do ujutro, on je iskrvario i umro nam je. Mali Ante Šarić je treći dan isto iskrvario i umro, pošto nismo mogli previti rane, nisu se mogli skidati da vidimo gdje je ko ranjen. Tako da smo ostali, eto, ja, Piđo, Ramo, Đuro Kovačević. Bojim se, kažem, da ne bi nekog propustio. To je znači naš šestorica, od nas 6 je ostalo, naš 4 koji smo ležali i dalje u tim kukuruzima. Dani su prolazili, 8. dan je naišao Julio, on je iz Vukovara, koji je pomogao Rami Hrvatoviću i Đuri Kovačeviću iz Vrbice, Đure isto je u Vrbici, Đure je bio pri policiji, hrvatskoj policiji, gdje je eto izvukao na neki način, jer su oni mogli koliko toliko se oslanjati na noge, izvukao je Đuru i Ramu do Nuštra, do Vinkovaca, gdje su oni rekli da smo ostali još ja i Piđo i da su ostali dečki koji su pomrli, izginuli na tom polju. Da bi logično su nevjerojatno sigurno je krenula i pomoć, međutim nije se moglo doći do nas, bilo je jako, jako teško, jer se svih strana je pucalo i nije se znalo još poslije toga kad smo mi te mine, kad smo odletili, srpska vojska je dolazila pa je obnavljala to minsko polje, tako da je to malo bilo jako i nezgodno uopće krenuti prema nama, jel? Sutra dan, 9. dan je naišao Željko Đapić, isto policajac koji je krenio iz proboja iz Vukovara, to je bio 12.11. Mislim sad datum je baš, ne mogu meni lakše po danima, jel? Znači to je bio 9. dan, nisam dobro rekao datum, 9. dan. 8. dan je znači Julio bio, 9. dan je Željko, međutim htio je i mene nekako da poveze, ja sam bio sav recimo raskomadan, da nije bilo neke šanse, da barem je trebalo 6 ljudi da me nosi ako šatorsko krilo, da su nosila normalno dvojica, jel kažem, vitalni organi svi su bili oštećeni, tako da nije bilo nikakve pomoći. Da bi eto oni ponijeli Piđu, to Tihomara Ivatu je znači Željko Đapić, i da su hvala Bogu i njih dvojica izašli u proboju živi, zdravi i čitavi ne, ali živi. Da bi ja ostao, na primjer, taj 9. dan, rekli su da će mi poslati pomoć i taj dan ja sam ležao dalje, to je bilo negdje prije podne kad je Željko Tihomira odveo. Negdje naveče oko, pa sad vam ne mogu točno reći, oko 9, pola 10, ne znam, ja imao sam sat na ruci, međutim teško mi ga je bilo i pogledati sve, ali otprilike koliko se sjećam, naišla jedna grupa iz proboja iz Vukovara koji su išli i iz tih kukuruza ja sam vikao i
izazivao, rekao sam da ne bi, ja nisam znao ko, ja više nisam mogao izdržati, nisam jeo, nisam pio sve te dane i psihički je počelo biti ono pucanje, bio sam mlad, 21 godinu, tako da sam vikao kad čujete neke glasove, pa nadate se da će vam neko pomoći spasiti vas. Međutim, ta grupa je naišla iz proboja koja jednostavno sam rekao da paze, da ima, jer nas kad su s minskog polja sklonili su nas vratili nazad prema Bogdanovcima neki 50 do 100 metara. Tako da sam manje obavijestio da je prema, kad su došli, prvo su normalno, nisu ni znali koje, misli su i da je namještaljka i sve, i kad sam objasnio ko sam, šta sam, ja nisam znao ko su oni, to je bio mrak, da se nisu više ni oznake, to su se oznake skidale, ljudi su se preslačili u civili, to je logično, jel? Tako da sam ja njima rekao za to minsko polje, da bi oni mene stavili u neko šatorsko krilo, njih 6 je mene nosilo na izmjenišno, ja sam im govorio točno, znam, ja sam odrastao na tim atarima, njivama, livadama, rođeni sam Bogdanovčanin, živim ovdje, igrali smo se kao klinci rata, uvijek smo se Bogdanovčani, Marinčani tukli jedni protiv drugog, pračkama gađali, strelama kao indijanci, kauboj. Tako da su nam te livade u malom prstu, jel? Rekao sam da se nalazi, međutim u tom dijelu gdje smo mi dolazili do tog minskog polja, ja sam rekao da ne idemo gore bendom, nego da se pustimo koritom Vuke, jer sigurno korito Vuke da je minirano, voda je opala, to je bio mulj i blato, ako je neka mina stavita dolje, mi nismo, i da smo stali na nju, ja više nisam mogao, mislimo s čime smo nosili, bilo tko od njih da je stao na nju, znači ona bi potonila, ona ne bi mogla se aktivirati, jer ipak je to voda, mulj, blato i šta znam. Da bi tu prošli taj dio, popeli smo se opet na bend, kad smo zaobišli, ja sam rekao sad se možete vratiti na bend, za dalje ne znam koliko je sigurno, jer mi dalje nismo stigli. Da kad smo se mi popeli na taj bend, oni su mene ostavili, dali su mi vrećicu šećera u onu kafiću što bude, i ostavili su me recimo na jednom dijelu gdje su mi ono što je ostalo od moju nogu na putu, da ako neko naiđe da mora pas preko mene, a ispred mene je bila rijeka Vuka, ja sam bio žedan kao vuk, i tako sam od tog 9. dana još 3 dana sam ležao u tim kukuruzima, gdje sam logično i psihički i sve više nisam jednostavno razmišljao ničemu, nisam vjerovao da ću ikad izaći, da ću biti slobodan, da ću preživjeti uopće to, to je već bilo apsurdno. Nadao sam se da će neko naići, da će me spasiti, međutim imao sam u sebe jednu bombu i automat koji je već i oksidirao, da ja nisam imao s čime ni da repetiram, imao sam namjeru da se ubijem, jer muke su to. Bombu sam probao aktivirati, međutim ne mogu, nisam imao s čime povući osigurač i štupati, tako da sve pokušaj da se spasiš od te muke bili uzaludni. Tako da sam ostao još, a u međuvremenu oni su granatirali Nuštar, međutim to je bilo prebacivanje, šta znam da su i naši iz Vinkovaca gađali vamo njih, tako da su iznad mene, još iznad nas viju dok smo bili tamo kad su bile takve neke akcije, to su šrapneli od granata u onim kukuruzima, samo se čunu, samo smo čekali kad čujemo da se ispali, zažmirimo i čekamo da li će past na nekog od nas ili među nas pa nas pobiti sve. Čak smo i molili Boga da se to desi, jer smo stvarno psihički bili utučeni i fizički rastureni, da su to bili i bolovi, bilo je sve. Za čovjeka kad neko tako nešto priča, kažu da je neizdržljivo. Ja mislim da čovjek može izdržati ono što životinja ne može, to sam se sam uvjerio u to. Tako da sam ja, ostao još ležati jedan malo dalje dio od tog minskog polja, gdje su mi oni ostavili deku, pokrili me šatorskim krilima, šta znam, znači pokušaj da se spasim na neki način, da se oduzmem život, nije mi uspio. Nisam jednostavno mogao, ne da nisam mogao kao iz hrabrosti, nego nisam mogao fizički to napraviti. Tako da je, taj 12. dan, znači od 9. dan kad je Piđo, Željko izveo Piđu prema slobodi, ja sam ostao ta 3 dana. Bilo je jako hladno vrijeme, sisao sam, čekao sam da se smrzne šatorsko krilo, pa malo posuslam, jer sam bio žedan. Desnom rukom koliko sam mogao baratati, oko mene je bio kukuruz, plesnjev, sav truljav. Uzimao sam normalno, stavljao u usta. Bilo šta, samo da čovjek nešto pojede, da ne znam, to je vam malo teško opisati, razumijete, sa te detalje. Međutim, taj 12. dan je naišla jedna grupa ljudi koji su tamo šetali, radili, ja ne znam pojma šta su oni tražili tamo, ja sam normalno vikao, tražio pomoć, već sam roza počeo, već sam bio polumrtav, to je 12 dana, niti jedete, niti pijete, a temperatura je jako bila u minusu, već sam se počeo smrzavati sve, tako da možda još dan
eventualno 2 da ne bi više mogu izdržati da bi preminio. Normalno priziva u pomoć, ali šta je? Došla je aktivna vojska Jugoslovenske narodne armije, koji su jednostavno mislili da sam ja postaviti tamo kao neki mamac, zamka, pa ako oni mene dignu da je ispod mene bomba, da će oni svi odletiti u zrak. Jel? Međutim, oni su mene nekako, ja ne znam, taki sav raskomadan, rekli su da se okrenem na lijevi i desni bok, da se odignem leđima, znači od tla, da oni vide da li nešto ispod ima. Ja ne znam, u toj boli i u tom svemu, osjećao sam kao stvarno da mi žele pomoć. Da sam ja uspio to napraviti, da sam se okrenio na lijevi i na desni bok, da oni vide da ispod nema ništa namješteno. Da bi prišli i eto, stavili me u šatorsko krilo i ponijeli me prema Marincima. Sad kad smo išli prema Marincima, naišli smo u jedan voćnjak gdje su bile postavite, još Marinčani su postavljali zbor Narodne garde, MUP manje bitno tko je bio od njih, možda i civilna zaštita, ne znam točno, one paštete, takozvane paštete su bile postavljate povezane po tim voćnjacima, da je faktički jedan od tih vojnika i zamalo stao na tu paštetu i onda su me udarili počeli su mu udariti, rekli, kažete, da bi tebe spasili, zamalo smo poginuli i mi. Ali ipak su me nastavili odnijeti dalje do Marinaca, do njihovog štaba. Ipak su oni bili redovna vojska. To su bili klinci, recimo 18 godina, 19, nisu bili redovna vojska, ali nisu bili rezervisti. Ali su me donijeli u Marince, u teritorijalnu obranu gdje su bili rezervisti, četnici, gdje su me tukli, mlatili, trpali mi rakiju u usta. Mislim, to je bilo mučenje. Molio sam Boga da me ubije, više nisam mogao izdržati. To su bile torture užasne. Da bi me stavili u Dajc, mi smo zvali to Dajc, onaj visoki transporter, ubacili su me onako na 1, 2, 3, on je visok, taj transporter nekih 1,5 metra, pa zamislite sad tako raskomadano tijelo i sav u bolovima i smrznuto kad uzme pa ga baci, kao da bacate vreću neku žita na prikolicu od traktora, mislim, to je stvarno užas jedan. Tako su me odvezli do njihovog štaba, gdje su me normalno prvo ispitivali, tukli, mlatili, takvog nakon 12 dana ležanja kukuruzima ranjenog, pa su me odveli u jedan podrum kod Ivice Kelića, njegova je to kuća bila, on je isto bio branitelj Hrvatske vojske, ali njihov štab je bio tamo, gdje sam na zidu vidio i krvi i svega, i u prostoriji do mene neko jaukao, da taj koji je jaukao, da su oni svako toliko dolazili i nešto su tu osobu ispitivali. Ja sam već bio recimo polumrtav, da nisam neke stvari mogao ni povezati, nisam uopće razmišljao, nisam vjerovao da sam ja uopće nekako pašen i počeo sam se već i gubiti od tog svega i gladi i strpljenosti i ranjavanje. Da bi oni, jedan dan sam samo čuo kad su ušli, mislim jedan dan, to su bili momenti, ja sam 3 dana bio u tom podrumu Marincima, to su bili momenti da jednostavno drugi dan je to bilo, sad kažem ne mogu točno detalje, to je jako kao prvo davno bilo, kao drugo emotivno, čovjek se izgubi u tom svemu, teško se vraćati sad opet 20 godina unazad, to ljudi koji nisu prošli tako nešto ne mogu da razumiju i da shvate. Oni su ušli, kažem jedan dan, sad da je to bio sutra dan ili taj dan ili ne znam, 3. dan, ne znam. Uglavnom su došli u taj podrum, ja sam čuo samo krkljanje i da su tu osobu izvezli napolje iz podruma. Vjerovatno su ga riješili, priklali, ne znam. Dokaz ne mogu reći da je priklan, da je ubijen. Krkljanje sam čuo, da li su ga možda ugušili, ne znam. Uglavnom ja sam ležao na tom kretu, morali su proći kraj mene da bi tu osobu iznijeli napolje. Da bi s jednim vremenom došao jedan rezervista četnik koji je bio jako pijan s automatom i došao je da mene navodno ispitiva. Počeo me ispitivati o nekim snajperima, šta ja znam, o cijeloj toj situaciji, koliko nas je bilo. Međutim, ja u toj komi, o tom svemu, ja uopće nisam imao pojma šta on mene pita, ja sam faktički doslovno umirao. Da bi došao neki njihov oficir, ne znam po činu šta je točno bio, kažem podrum je bio mračak, ja sam udno vidio polumrtav, tako da sam ja vidio. Da mi je on isto došao nešto ispitivao, da bi taj četnik na kraju opalio metak slučajno, pošto je bio pijan i taj je kapetan, ja mislim da je kapetan bio, taj oficir, znači mu je uzeo automat i istjerao ga napoj iz podruma, rekao, kaže, pošto ti njega sad nisi uspio ubiti, zamalo ubio, kaže, sad mene, sad ću, kaže, ubiti ja tebe kad izađem gore, sad dalje šta je bilo gore, ja nemam pojma. Tako da je on mene ispitivao za neke naše dnevnike koje su mu vodili tokom obrane Bogdanovaca, ovdje i cijelim tim obranom Bogdanovaca, obrane Vukovara, u stvari obrane Hrvatske, jel tako? Bogdanovcima se nisu branili Bogdanovci, branili se Hrvatske. Tako ja mislim na svim ratištima da je bilo, da niko nije branio svoju kuću, svoj prag, nego na svom pragu branio cijelu državu. I tu sam ja ležao da bi došao jedan doktor kod mene u podrum, taj koji je rekao, kaže, moraš mi vjerovati, ja ti želim pomoć, moram ti dati neku injekciju da dođeš kao sebi, da me proba kao spasiti. Međutim, ja sam pogledao u njega, rekao, kažem, kroz to sve,
uopće nisam registrirao šta mi pitao, sam rekao, šta me briga, šta ćete mi dati, ako ćete mi dati, ako najbolje mi dajte injekciju da se više ne probudim. Jer u tom momentu čovjek koji više je bilo puna kapa svega. Da bi on meni stvarno pomogao i da bi onda oni mene iz tih Marinaca krenuli transportirati prema Vukovaru, u Ferrari, prema Novom Sadu, prema Mitrovici, prema logorima. Jel? Da bi došao, na primjer, u Marince gdje je išao jedan veliki konvoj od Bogdanovaca prema Marincima, koji su se spremali da idu za dalje na Vinko. Trebalo im je sad obnoviti njihovu vojsku koju su izgubili u borbama sa nama, da bi obnovili to sve, da krenu, da se skupe svi u Marince i da krenu da sruše Nuštar, da idu dalje prema Zagrebu. Jel? Normalno prvo prema Vinkovcima i to. Ali u tom transporteru je bilo 2 vojnika specijalne njihove policije koji su mene čuvali i bio je taj doktor koji je bio meni zaštita, koji mi je rekao, kaže, da dok sam ja ovdje u ovom vozilu ne smeti niko nauditi ništa. Međutim, ja to baš puno nisam vjerovao, ali eto, je ispalo tako. Na izlazu iz Marinaca je bio jedan stariji čovjek koji je umro, ja ga ne bi imenovo pošto nije toliko sada bitno. Ljudi koji znaju tu priču i znaju stvari šta se desilo, znaju ko je ta osoba. Tražio je, kad je vidio transporter, smo se mi morali skloniti sa strane da bi taj konvoj tenkova i to sve prošlo, jer mene su vozili onda u Pinzgaueru, vojnom vozilu, da bi se skloniti sa strane, da bi ta osoba koja je Marinčanin, inače živi iz u Marincima, rekao, kaže, dajte ga meni da mu ja presudim, kaže, on je meni ubio i ženu i djecu i sve, da sam ja došao tamo i da sam njemu pobio cijelu familiju. Međutim, žena mu je bila živa, niko je nije ubio, ćerka mu je bila živa pošto je bila u Hrvatskoj, jer je udana za Hrvata, tako da je to samo bio jedan razor da napravi neku mržnju, da bi oni automatski mene klonili već sad kad je jel. I onda kad sam već vidio sad da su me pokušali spasiti sve, onda je i mene strah neka obuzela. Sad kad sam to sve prošao i sad treba da me neko ubije za nešto što nisam napravio, što nema veze s tim. To su samo bile priče. I dan danas njegova kćerka je živa, evo je ovdje u Bogdanovcima. Jer udana je za Bogdanovca. Ivice, kako je onda završilo sve ovo? Kako ste u stvari taj posljednji dio spašeni, jeli? Pa evo ovako, znači odveli su me iz Marinaca kad smo krenuli dalje, prošli smo kroz Bogdanovce, kroz Vukovar gdje sam vidio brdo tijela mrtvih ljudi po cestama. Odveli su me u takozvani, ne znam da li ste čuli, koliko ste čuli za oglasni plavi podrum u Petrovcima. Taj podrum koje rijetko ko je izašao iz njega, eto ja sam jedan koji sam ga preživio. Falilo mi je možda 5 minuta da ga ne bi ni ja preživio. Da mi me odande odvezli za Šid, u Šid su me u slovačkoj bolnici me nisu htjeli primiti, stavili su me u njihovu ambulantu šidsku, ovu klasičnu, civilnu, gdje su me tukli, mlatili, Zenga, Ustaša i takve stvari su nazivali me, još su me tukli onako nikakoga, da bi završio na kraju u Mitrovici. U Mitrovici sam bio neki par dana kad je neki njeo isto oficir je naišao, ja sam imao dugu kosu, ležao sam na stomaku, tako su me krenuli kao mi je bilo najlakše, da je on pitao šta ova ženska radi ovdje s vama. Međutim, rekli nije ženska, kaže muško, ali sam kaže dugu kosu sam prije rata nosio, fudbalerka tako zvana i to. Da bi on mene, eto, na VMA Petrova Radin, tamo sam otišao, tamo su nas isto cijeli zaklat njihovi ranjenici koji su bili, ali su nas čuvali njihova vojna policija, a mi smo bili kao, to je nekad bila terasa na toj bolnici gdje su ljudi kao čekali, išli pušiti, šta ja znam, otvorena terasa. Oni su međuvremenu tu terasu ustaklili i pobacali nas tamo, eto, samo mi je bio poznati Pero Tromblon, u toj prostoriji, Crnaci, tako ekipa stvarno koja mislim, zna se sve već ta priča, da bi ja eto završio tamo u tome, da i tamo eto u toj bolnici bilo mučenja, dolazili su Alkanovci, Šešeljovci, htjeli su nas klati, htjeli su nas ubijati, mislim stvarno bilo jako grozno. Ležali smo dolje na nekim madracima, nisu bili ni kreveti, to su bili dolje, bile neke pločice, mi smo ležali na madracima, pa kako nam je bilo ko te šta pito. Oni su nas čuvali, bili smo tučeni i tamo i mlačeni, da bi došli kad Crveni križ je bio došao da nas posjeti, oni su odveli Crveni križ kod nekih njihovih ranjenika, gdje su imali televizor, radio, znači imali su sve kao u hotelu A kategorije i predstavili su se kao da su hrvatski branitelji. Da bi Crveni križ na bubu, a mi smo bili možda 5 metara dalje od te prostorije na toj ustakljenoj terasi, smrzavali se i kad je Crveni križ bio tamo, mi smo tada dobijali batina u drugoj prostoriji. Tako da su, mislim kažem, bilo je užasno, čak i u knjizi Pere Tromblona ima baš jedan kontekst, kad sam ja jednog od njih tražio cigaretu, onda sam pušio, sad ne pušim, manje bitno. Tražio sam cigaretu jedino sam eto, ne znam šta mi je bilo, imao hrabrosti tražiti cigaretu, ali mi je više pukao filma, baš me briga hoće me ubiti ili neće. Meni je došlo, hoću da zapalim cigaretu i nije bilo druge. Da sam tražio cigaretu od jednog, došao je i rekao šta je Ustaša, kaže još bi i da pušiš.
Rekao, hoću da zapalim, puši mi se i hoću cigaretu. Da bi on meni dao cigaretu, na leđima je imao automat i držao je pištolj u futroli za pojasom. I kad mi je dao cigaretu, uzeo je pištolj i kaže, s čim da ti pripalim? Kaže, sa ovim ili sa, i onda je počeo skidati automat s leđa, ili s ovim. Rekao, brate mili, rekao, pališ čim hoćeš, samo daj, rekao, nek se dimi. Tako samo, to je jedna anegdota, da bi Pero Tromblon i oni svi zinili i meni pokazuju prstom kao šuti, kao mislili su ubiće me, jel? A meni je tako više bilo svejedno. Tako da je on meni na kraju uzeo, spremio je pištolj, uzeo upaljač i zapalio mi cigaretu, kaže, evo ti, kaže, popuši, možda ti je i zadnje. Da bi na kraju, kad je on izašao iz prostorije, Pero Tromblon, Crnac i cijela ekipa tamo koja je bila sa mnom, Stjepan Vukšić i šta nam, rekli daj dim, rekao, Boga mi ne dam, ova cigareta je mene koštala za malo života, rekao, sami tražite pa nek vama zapali, pa jel, snađite se. Da bi onda nakon toga svega bili ja i Marko Plečković koji je jako bio ranjen, on je umro u progonstvu Fažanska šuma kod Pule. Ostali u jednoj maloj prostorici gdje je bilo kad su oni slavili Novu godinu, Božić i to sve. Tada smo jako batina dobili, to je užas jedan bio, onaki, eto, rastrgani, raskidani smo dobili batina, jer su došli pijani, tukli su nas, mlatili, čak i oni stražari koji su nas čuvali su bili pripiti, branili su, ja ne mogu reći ti ljudi koji su nas čuvali, pazili da nas ovi ne ubiju, da nisu dali se od sebe da nas ne ubiju, ali nisu mogli spriječiti da nas ne tuku. Tako da je nakon jednog izvjesnog vremena, ja sam bio negdje u prvom mjesecu su nas vratili u mene u stvari, Marko Plečković je ostao još tamo, vratili su me u Mitrovicu nazad u logor, gdje sam bio tamo normalno tretiran kao i svi ostali, znači ispitivanja, mlačenja, potpisivanje izjave, gore piše izjava, dolje potpis, između ništa. Ja ne znam šta je ko napisao, zato nas sve logoraše sad terete da smo radili zločine, da imaju izjave. To su izjave koje su oni napravili, nismo mi te izjave pravili. Mi smo morali popisati gol papir. Recite, Ivice, između nije. Kad ste došli u Hrvatsku? Kad je završila ta priča? Pa nakon povratka nazad u logor u Mitrovicu, tamo sam bio eto do razmjena 27.3. Sarva-Šnemetin, prva zvanična razmjena, ali ja sam trebao biti razmijenjen u 12. mjesecu sa doktoricom Vesnom Bocanaca i Jurajom Njavrom koji mi je strugo rane tamo, pokoj mu duše, to njega nema među nama više, nažalost. Strugo mi je rane sa žlicom za juhu, jer nije imao ove medicinske te potrebne pincete, skalpele, šta ja znam. Nož je grio na upaljaču da mi ne inficira već inficirane rane, da bi mi mogo sanirati te rane koliko sam bio u tom logoru dok nisam došao u VMA. Tamo su mi amputirali lijevu potkoljenicu, desno stopalo, fiksator lijeve ruke. To su napravili sve u jednom danu, rekli su idemo sve napraviti, onako kaže i on gotov, pa preživi, ako ne preživi, pa mislim zubi idete vade, pa doktor kaže ne može 2 zuba ovdje dare, a ne imati 3 teške operacije, 2 amputacije i fiksator lijeve ruke i saniranje sitnih rana. Sve u roku od 3,5 do 4 sata u poluanesteziji. Znači nije bilo ni kompletna anestezija. Tako da nakon toga su me vratili nazad, znači u Mitrovicu, gdje sam bio do 27.3. Razmijenjen sam 27.3. Sarva-Šnemetin, znači kod Osijeka, znači prva zvanična razmjena, a to što sam htio reći, trebao sam biti razmijenjen u 12. mjesecu, međutim neko od naših, kad su mi rekli šta sam, ja sam rekao da sam bio civilna zaštita, da sam bio mobilisan, jel, da ću reći. Neko je, kad sam već došao u Novi Sad na VMA da mi pomogu da me spase, neko je ocinkao da sam ja u stvari krivu izjavu dao da sam ja bio HOS-ov. I tu je počela ta tučnjava, mlatnjava, mučenje, maltretiranje, ipak Paragin, ustaša i šta znam. Da bi cekeo, kažem, 27.3. je bilo zvanična razmjena, prva zvanična razmjena koja je, eto, završila tako da sam sada, eto, razgovaram s vama. Hvala Bogu, nakon toga je bilo i još operacija u Zagrebu i šta znam, bio sam i klinički mrtav, jedva preživio, ipak su to bili šokovi. Bilo je jako puno operacija u kratko vrijeme, tako da sam jednostavno, organizam je počeo pucat i psihički i fizički čovjek više nima snage, nemate snage da se borite. Kažem, odite, izvadite 2-3 zuba ovdje dared, pa ćete vidjeti. To je samo jedan dijelić onoga šta ne ja, nego svi mi
koji smo prošli tako na neki način. Ja kažem i onaj koji je prošao proboj i onaj koji je prošao rat ne u Vukovaru nego u cijeloj Hrvatskoj i da nije ranjen, prošao je veliki pakao. Da, tako da to je ta priča. Danas sam i predsjednik sam udruge dragovoljaca ovdje na općini i u bajkerima sam imam kao Golubica Vukovar. Volim motore, sad sam se naručio motorčinu koja puno novaca košta, ne košta me toliko koliko je psihički meni to terapija jedna koja me smiri, sjedem na motor, odem s dečkima, provozam se. Znači, nastavio sam jedan normalni život, sviram u puhačkom orkestru Vukovar i bubnjeve i truba sam. Eto, nažalost, znam svirat Mirozov našim pokojnim braniteljima. Kad neko umre, odem, odsviram ono sa, što se kaže, kamenom na srcu, ali nekako mi je, ne da mi je čast što neko umre, nego mi je čast da osviram, da ispratim svog ratnog prijatelja na neki dostojanstven način. Ivice, hvala vam lijepa što, evo, imali smo prilike u eteru Radija Trsat čuti vas, čuti hrvatskog branitelja, čuti HOS-ovca, čuti uistinu, evo, heroja i vašu priču. I još jednom, evo, hvala vam što ste podijelili svoje iskustvo branjenja naše domovine, branjenja Vukovara, Bogdanovaca, zajedno sa slušateljima diljem Primorsko-goranske županije. Ja bih samo još ovom prigodom želio pozdraviti sve branitelje, ma gdje god da se nalaze, majke poginulih koji još ne znaju grobove svojih sinova, koji nisu našli još ni kosti. Želio bi da se već jednom odgovaraju osobe koje su napravile te pokolje ovdje u Bogdanovcima, na cijeloj teritoriji Hrvatske, na jednom većem dijelu Bosne, da odgovaraju za sve posljedice, nije bitno s koje strane, da li sa hrvatske, srpske, muslimanske, svako tko je napravio zločin namjerni, da odgovara. Jedino mi je to želja i da pravda više jednom izađe na vidjelo i da se zločinci kazne. Evo, ja ću reći na to amen. Ivice, svako dobro, još jednom, ako Bog da, čućemo se još. Svako dobro. Bog, hvala lijepo, Bog. Evo, dragi slušatelji Radija Trsat, čuli smo Ivicu Jurčana, ne treba ovome ništa više posebno nadodati. S vama je bio Marin Miletić. Držite se, ne dajte se, ako vas uhvate, ne predajte se. Naši dečki, emisija o hrvatskim braniteljima. Naši dečki.